Novi list mi znači dnevne novine. Kada kažem pogledaj, pisalo je danas u novinama, pritom mislim na Novi list, na ništa drugo. Drži se kao pravi mladić. S obzirom da ga ja pratim i čitam od djetinjstva, moram priznati da zadnje vrijeme više sam prešao na digitalno izdanje, ali naravno sukladno s vremenom to ima logike, ali još uvijek volim i otvoriti dnevne novine, odnosno tiskovne novine. Jedini problem kod njih je, osim što mi budu prsti malo crniji, je to što mi ukradu puno vremena. Kupujem svaki dan i želim biti informirana što se događa u gradu i vrlo je interesantan i može se čitati cijeli dan. Mi u obitelji, nas je troje, svi pročitamo Novi list, tako da nam se to isplati. Prvog radnog dana, kad sam počeo raditi, kupujem Novi list. A sada već imam 68 godina. Znači, to je bome jedan dugi vijek. 7 godina. I što biste vi rekli, kako se drži ovaj naš stari mladić? Pa, znao sam i za gore dane. Neka samo ovako ostane. Mene Novi list vraća sigurno u djetinjstvo. One dane kad bi se tata vraćao jutro iz dućana sa najfinijom mortadelom u životu i kad bi sestra i ja taj Novi list onako listale da bi polizale i gledale kao šta ima novoga, ko se rodio, ko je umro, šta ima novoga u našem gradu i nekako taj Novi list, sentimentalna vrijednost je svakako i dan danas. Ja krenem sa Novim listom, u dan. Glavno da je sport i to je ostalo, onda imaš, pa ima svega i svačega, nađe se po željama onako. Čitam Novi list ujutro zato što me dočeka u sandučiću svako jutro jer sam preplaćena već godinama. Kako to da ste odlučili za pretplatu? Pa, kad je to dio mog života, šta da radim? Ne mogu bez njega. U Rijeku sam došao 90. godine i od 90. godine ga praktički i čitam. Što su roditelji kupovali, sad kupujem ja. Uvijek ima zanimljivih stvari iz naše okolice ovdje, iz Rijeke i županije. Nađe se dosta stvari što se tiče svijeta, tako da zadovoljan sam. Novi list je, svaki dan ga čitam normalno, pretplaćen sam na njega. Volim papirnato izdanje, bez njega ne bi mogao početi dan. Evo, to je početak mog dana, Novi list. Može li Rijeka bez njega? Teško. Svi volimo Novi list i to su nam najbitnije novine. Svaka čast ovim drugim zagrebačkim novinama, ali Novi list je naš list. Da, još uvijek me Novi list nahrani sa puno informacija, bez obzira na bespuće interneta gdje smo okruženi i bombardirani sa puno informacija koje nisam znao da su tu negdje oko nas. I ja svakako bi voljela da se taj naš Novi list, koji je već tradicija ovog našeg kraja, održi još 125 godina.